بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوان میهجا ایروجی به برنامه کنو امل سر اکرانا رهبر تیوی بهبدورا بن انشالله. خواه مسودم بخیر هاتن. خودش ترازی باش انشالله. الحمدلله. تماشاوان می عزیز برنامه می در باس بیده مبحثا حیاتا حضرت صالح علیه السلام کربو. معلوم مگو قوم حضرت صالح جبونی گوی بخنا زوریه و ایگو ایمان جی پی آنینه ایمانا آنا که بخنا شبه ده معجزه که گو عقل انسان هانی وقتا گو تبفکر او تش نممکنه معجزه که حضرت صالح علیه السلام خواستن تحت که مازن شانی دان دو بیجه را گوتن گویا صالح هکت تد گوتنی خود راست با جوه تحت دوه هکا گره که ازلی که وها بن رنگه اف با زحف مازن با شیره ناکه زحف با یعنی چله شیره گرم با هاوینی جمدی با یعنی تش نوک گوال گورا عقل خود گوش خو اف تش نممکنه و جاری حضرت صالح امی بخنا زوره و ایگو ایمان جی پی آنینه اویش پی وگرن ایجا ربی عالم تجاری او انسانی گوجناو انسانا نقاندنا وان کریه الچیه خو تجاری وادناوا انسانا ده ناهیلگو کم ببین وانا که رزیل ناکه وان پچوک ناکه ایجا ربی عالم او معجزه شانی وان ده حتی دبی سوز دان گوتنا حضرت صالح گویا صالح وقتا گوته دوه هکد وی وصفی ده تجمرش بی تحت درخه وقتا او دواجی درکت براب حمل با و وقتا گو درکتی بزه چیلی کویجی چه با یعنی اوست تمام گوتن وقتا تویتش تشانی مبدا امی ایمان بتبینن ایجا خواه مسوده برنامه می گو درباس بیده جمع ابانی بو زمان ایجا اف قومی حضرت صالح قومی سمود تمام ملت خل هفدود دنهف اوان مقصد آواگو حضرت صالح دناوی طبلومه ده ناوان انسان ده بچوچک بکن لبلی ربی عالمی آلیکاریا پیغمبری خو کر و او معجزه وکا گوان خواسته بو یعنی زیده تر بو نکیم تر بو او معجزه گوان خواسته بو شانیوان ده ایجا پشتی گو او معجزه شانیوان ده ایگو قلبی و حشک بو دیسا ایمان پینانین لبلی الویدر مثلا مزنی لیدری وی قومی جندا بن عمر و چند حبیدی ایمان حضرت صالح آنی بون ایجا انشالله ما ایروجیش وروپی ده دوام بکن حیاتا حضرت صالح کرم کمش مرا ونش تماشاوانی مرا ونت حقیقی ده چی بیجیم پشتی گو خدایت تعالی اف معجزه شانی وی قومی ده اوی قومی چلو حرکت کر حضرت صالح را چاوابون و حضرت صالح دیساجی که چه شیرت لوا کر پشتی گو ایمان جی پینانین کرم کن بسم الله الرحمن الرحیم. اون تمام خیر هاتن سر اکرانا رهبر تیویه خو ها طالبه انشالله دوی پروگرام ده جمعه دیسا بحثا نبی خدا بکن وان برنامه بری و برنامه ده مچوا باس کر مگو معجزه که صالح علیه السلام خواستن و تشتکی گو خواستن لگوری عقل انسان لگوری تماشاوی زمانی نتشتکی ممکن بو ذاتا واجی باور نت کروی گو اف اشوی چه به لو ما اف صالح علیه السلام خواستن تشتکی گو خواستن عقل قبول نت کر ذاتا عقلی وات نبو اگر گو عقلی و هبوا تقمیشی پوتا ندبون اما تشتیگو خواستن یعنی تی انسان خودی فهم وی تشتی لگوری شرط و شرطه دنیای نکاره بخوازه اما رب عالمی رب کائناته رب عالمی رب حقیقته رب عالمی رب سبب آیجی چی بخوازه کاره بکه تنبوی کاره هر تشتیجی بین میدانی کارش ساغا مریا ساغا بین میدانی کارش دارو چیا نه حیوانا بین میدانی او نباتات جی دناوا دارو کبرا دا گاوه گودرتن گاوه و گلبر چاوه می اصلا تشتکی نممکنه ام دسته خو ام قوتا خو ام زانبونا خو ام کارن دناوا تاتکی ده وان پله نازک وان پله گوفکا دعمارانه بی ضرر ام دناوا چیا ده درینن ام نکارن اما هر رول بر چاوه ما بمليونا تشتي وهاتين ميداني خدای تعالی نافتاتا حشكته رحكي درتخه او رحت نباتاتك وجا رب عالمي قادر مقتديرش هر تشتيره وفيجي شاني قومي صالح دا قاويگو قومي ويجي طالب كر تشتكش خدا را نزوركي سادجا خدا دنهيره كا عفت چتكن قاويگو افجي خوستن صالح عليه الصلاة والسلام چو سري خلبر ربي خداني سجدي چونكي زانب و قدرت آنجاق جيوية نب قوتا خوي بكرا كي صالح عليه السلام چو سري خوش خدا را داني سجدي لميش كر
و خدا خست وی خستنش خدا خست چونکی دخست کو قومی وی هلاق نبه، چونکی دخست کو قومی وی ایمان پی بینه، چونکی دخست کو اگر قومی ایمان پی نه سونا و فکا سونا قومی هود علیه السلام ببه، فکا سونا قومی نوح علیه السلام ببه، جبر وینا چو اف دعاش خدا خست و رب عالم او دبه هانی دنیای گاوه گو دبه هات دنیای انسانه که گو پچکا وجدانه جی پیره هبه، پچکا مرحمتی جی دلیوی ده هبه و چبکه و به حقیقتا خدای تعالی رب عالمی دور همن تسلیم به تسلیم ببه بچکا عدالت جی پیره هبه بنیره گاوه گوت تشتکی ادعا بکی گوت سر نیتا صافی بی گوت حقیقتا جبوی هیم بونه تجبوی زانه بونه گوت تشتکی بفکری و طلب بکی گاوه گو او تشتركتا ميداني تب عقلك السليم سري بفكري تبي والله من افقو وفها اف تشي بو ها دمكي اف تشتيا راسته يعني راسته تل سري بفكري ليه افيقا تشتيقو وطالب كر نحوجه فكر بوني بو وان طالب كر تشتكي امكانسز بو هاته ميداني قال لك ادوي قاصده ايمان بيبانينا چونكي هاته ميداني تشتكي امكانسز تشتكي بامكان هاته ميداني او دلي وادا نخشاني هبو قلبي وانا قلبي ايماني بو قلبي وقلبي نخشاني بو قلبي وتسليم الشيطان بو مقصدا او بو چوا گوتگو صالح عليه السلام بچوك بخستنا اما ربي عالمي نبي خو بچوك ناهي لكي چونكي او نبي او پیغمبر وكيلتي ربي عالمي تكن او وارثي ربي عالمي نسر يه دنياي حقيقتا هبونا خداش انسانا رد بيجن بجاري او دبه بوي شكلي هاته دنياي وان انسانا شخورا اقل نقرد يك هناك كم دنافا قومي وين دا يك يفكا ابو جندا قو اوجي تدي مزني وانا ابو خدي انصاف بلكي دناف وان دهبون خدي رحم دناف وان دهبون تنحبا ايمان بي هاني حتى ابو جندا جقابي بي ايمان هاني او مزني پودخاني هبود لوي داري هما كتا بيشيا دشنجا انسانا كتا بيشيا فكرا انسانا قو افسيرة ووان انسانا نهشتقو بفكر داهي نخوست قو هاني بلكي مثلا قو بهشتا وقت زمان نافوا دهبا بلكي شخورا بقوتنا هما ابو جندا مزنيمة يا هنكا بقوتا باوي فام كرده مكي بلكي حقيقة تشتك دفعيشي دهبا بلكي اوجي بفكريانا هما وي مزني بوتخاني هما راهشت حتى دبيتاجا سري ويش سري وي كرو خستا سري برايوي وقلت تجمرة نلازمي چونك ايشيوا وجاب ابو جندا نتقديا بنيرة ظالمو نمرود تاغوت سرو يه دنياي حتى نيقو إشي واج دنياي خرا نبه حتى نيقو منفعتها واج إنسانك خرا نبه تجاري وكاخو صار مشناكن وين بهفبونا خورا درجوي هفبونا خو برنادن بهفر حتى مقصد خو دچن اما كنجي قاوي قو إشي واقتا تهليكي بابو براي وابجي هولوان إنسانا درينن بردان أبو جنداشي حتى جيرا قوتن صالح سير سري تشيكريه سير دبن سيرا صالح عليه السلام ديا وباوري ويت كديه ويجي خواستن فكا صالح عليه السلام ناف خوده بشوك بكن فقام مسوده اختاقو امتنارن ايگو تين معجزش حضرت صالح عليه السلام دخوازن پیشیوانه وانا كيش خوا اف جندا بن عمره اول پیشیاوای او تبه معجزه دخوازه و اف فکری وینا كيش الخوشيا قومي يجي چونكي دبيجن تشتكي وهانا ممكنه تشي ببا چونكي سر طبيعت انسان آيقري طبيعته يعني افتشت انجح قو خدا بخوازه افتشتي ولو ممكن بن اواجي دستك دا يعني افتشتاقو يخوست حتى او تحتا مظني قد بيجي برا دفاجي در كبجي دبي او شاني حضرت صالح ددا دبي هك يا صالح دبي هك قو تراس دبيجي دبي هاج بيت تحتي دفاهيج مرا درخا بني روختاقو فكري خرابه چال بشتاها بدونه او انسان معجزوي خوست بو تمام جي ربنا دستك وقتاقو معجزوي ديد خدای تعالی اکراما خاله کر اوی ایمان آنی اما وقتا بنی رقنجیبه اوی گل پایوی بون همن دفجه بردان و تنه هشتن يعني قو سهر لي تشكرنا تشاقو بو طرفي حضرت صالح عليه السلام بله بجاري دبا هاتبو ميداني ربي عالمي دبا خلقان دبو معجزة خوشاني وان دابو ذاتا حياة همو معجزة هما قاوي قو إنسان كوربتي چبكيجي
تی هر نیل معجزه دم بگری گاوی گو انسان کور به گو انسان نکور به گو انسان دیتنا حقیقت به انسان هبونه خودتنی بنیره وی خدا ناز بکه اما دیسا جی خدای عالم وی خواست نگو وان خواست شانی وان ده وان ده و چی شکلی خواست بو خدای تعالی وسا جوان رشان گوت بو برا بحمل بی بحمل بو گوت بو برا البر دوغمه بیانی البر چلیکای البر چیبونه بی بی شکلی بو رنگی وی مزنایا شکلی وی شیری وی تعامی همه چوا خواست بون خدا داوان بنیره گاوی گو انسان معجزه کی طالب تکیش ربی عالمی خود خی بن بارکی وان جي خو خصه بن باركي وان طلب كير وان قو يا ربي برا يا صالح برا ربي تدبكي وها بشيني او دبها تسروي دنياي ايقافي قو دبها تسروي دنياي بجاري ربي عالمي وابوي دبي امتحان كر شو خواهم سودت به وقت قومي حضرت صالح علیه السلام چو معجزه جي خواستن دبه هنگا حضرت صالح علیه السلام زح پیغمگین دبا چما چونکه هانی وقتاگو او معجزه خوازن اصلا داوه که بینوی او تشتاگو او حتانی نهاج وارگو تیه تمامی قبول ناکن اجاب بينا عيشي خودها بهتر تخنا زوري حضرت صالح فهم دكك كي وقتاگو هي معجزه ببينن جي ايماني نينن هنگا هلاكا خو حاضر تكناس بلي چونكي او طلب دكن مثلا او دبن يا ربي في حالي برا ربي تبي حالي بدا ما باور بكن سوز جددن ايقابيقو او دبت بني آيات قمر سورة سيدة ربي عالمي دبيجي صالح عليه السلام رد بيجي دايت بحث كد بيجي حقيقة جبوني امتحاني او دبا دشي مجوان رشان خداي تعالى دبيجي دبي تي بجالي بنيره وصبر بك لويدا في بنهيرة وصبر بك خداي تعالى جبدر د صالح عليه السلام رد بيجي دبي ما او دبا شاندي جوره او دبا امتحانا ويه امتحانا وچما امتحانا ويه ديسا دوام دكه آيات دبي اي زمان صالح عليه الصلاة والسلام خداي تعالى قومي صالح عليه السلام رد بيجي دبيجي اي قوم ها اف معجزه خدا معجزه دبي هاجوره با اوه اف دبه معجزه رب عالميه بجار دفجي بردن برا صروي عرضي بقري وبخوي يعني هم خوارني بقي وهم آبي بخوي بنيتك خراب آلي ونچن يعني زراري ندنوي دبي يقصى بش قرقون زراري بنوي عذابي خدا ورا وبقره يعني اوني عذاب خدا بكشين نسرخه و خدای تعالی ویشان ده سروی دنیای وخست وهات بشتيقو هذا سروي دنياي بجا اويل سروي دنياي بقره وي خوارني جي وخا وي آوي جي وخوا قابي قوة وي اف خوارن و آوا خو وخوار سروي دنياي اون علاقه خوجينين اون زراري ندني يخصوني جزاي ببينين ديسا دوام دكه بنيره امتحانا واجد في آياتي ددرت كبه ميداني جي بقومي صالح را امتحانا مازن چبو آف بو آوا وابو آب هندك بونا آوا وابو دبيجي آياتا شعارا سورة سيدة دبيجي ها اف دبه صالح ديساش قومي خورا دبيجي عليه السلام دبي ها اف دبه دبي اف موجزيك دبي خوارنا آوي روجكي جيريه و روجكي جواريه يعني آواو نقبيناوا وفيدا هاتيا بحراوة كرن آواو نقبيناوا هر دو جياده بلی بویه روزک جواره خوارن آوی روزک جی خوارن آوی جواره گاوی گوی آف خوار بنی اون خرابی آلی وی دوی و نچن او روزاگو او آوی دخی اون خرابی لی نکن یقصاوی عذابك معظم و هنداب کدش اشخو خدای تعالی هر کسی بهتر بعبده خوزانه زانی بو مقصد آواش خدای تعالی زانو نیتا دلی وازانه یا بنیره نيتها دلي وازان ربي عالمي زا هم إيمان هم خستن هم معجزة خستن هم وايا دفها مظن خست يعني وان دفا أو شكل وي دفي وخست هم خستن هم إيمان بينهانين هم جي عادز دفن
يعني بنير ظلم سر ظلمي الخوت كنها وان طالب كر وان كبرى دبا ورسرو يدنيا ام دبا وكاها ببينن و بشتي جوهات ذاتا ايمان نهانين او قاسي جو ايمان نهانين ذاتا عذاب حق كربون چونكي گوستبون سوز ياسار هدبا كاو صبرا ورا امي ايمان بربي تبينن ربي عالمي او دبا شاند وان شكر وان ديسا ايمان نهاني اما خداي تعالى ديسا وان جزانا كر ديسا مهلت ديسا داوا بين نقلي قوتن براد معجزه يعني هاتنا وي معجزه بين نقلي بيعادس بو خو سدبني رحمن ربي عالمي تقاسي زحف السر عبدي لويدري واختاقو او معجزه بجي هاتو ايمان ناني بحضرت صالح هنگا لازم بگو خدا هنگا جي وان هلاك بك چونكي حق كربون سوز دابون سوزا خو بجهنانين ديسا ربي عالمي مهلت داوا قو بلكي يعني ديسا جنهي خو بقرن بوشمان ببن توبة بكن جبر بيه كيجي حضرت صالح ديسا بصبر وديسا تبليغات دعوة حق جوارتك ودنافاوان ددمينة لبلي هر جاريجي تنبيها بي دبهيجي لوانتك تفرد أصلا داقو قومي حضرت صالح عليه السلام لسر سوزاخ وناسك نأفجي بيشاني مدقو إنساني لسر كفري بن سر ضلالته بن ها سوزي تماما وهايا يعني ولو تشقى سوز جبدن أهل كفري أهل شركة لازم أقول أهل إيمانش قوتني وباور نكن وسوزي وانا كي قبول نكن چونك أو تجاري سر سوزا خنا سكن أو نواص بي كافرايا يعني قول سر سوزا خب سكن إجا خداي تعالى جديسا مهلت داوا قبلكي خدوس كن وعاقل بقرنش خورا وأبان آياتا جبوي إيقاز جوان رشان جوان رشان بري گوزرار بدنا ويدفي خداي تعالى وإيقاز كر بجاب تقدير ربي عالمي أو دفسر ويا دنيا دتشو دهات دبي خوارنا خوات خوار چيليكاوي هات دبو سر ويا دنيا دبي شو قاوي قوي آف دخوار چيليكاوي جي وي آوي تخوار هما دبي دبي كهو قاس مظن وبهيبت بو دبي قاوي روجا قوي آف بخوارا آف هيج وايد رندما او روجاقو آف دخوار تقدير ربي عالمي دقو بجاري وانجي شيري وي دخوار بقاسي وي آفاقو بدخوار هاو قاسي شير دا هاو قاسي شير دا يعني وي قومي او وي روجي حموها دبي دهات لازميا واتشقا هبا تيرا لازميا خو شيري خو دا دقرتنو دچون دبي اما روجاقو آف دخوار او زاف جي عاتستبون چونكيش حيواني وارا او روش آف هيش حتى خوامة سودت مثلا بمزنايا خوجي وبشكل خوجي جفان حيواني دي بتشكي فرق ليبو دبي بازي يعني حيواني وقتا كريه واتشعب بي دبي تكرن دبي جيد الترسيان دبي باز ددان دبي جبي جاري واشي تقول هذا حضرت صالح شيخ عليه السلام جوارا قوتبو الكدري بخوازة بچيرا والنكارن قارشي ببن يعني هر در ملكي خدايا وابدا بجي دبها خدايا امانتها يعني لكو بخوازة آوي بخوا لكو بخوازة ايم بخوا قرن قارشي نبن جوابي جاري دقو حيواني ما برچيد من جيد الترسن جي باز ددن حيواني ما برچيد من حال بكي برچيجي بمعنى چيج واقيم دبو شخد بشيري وي دبه تيرا تماما هبود بي حتى قويان جوار لازم بو جيد دوتن واستفادة كرن سقنتيا واتنبو روجا قو دوراوي آوي بو جيد قو هم تيرا روجا دجي آفتخص نفراغ هشخورا رات كرن يعني دي ساجي نيتاوا نرسقي وان بوها بنيران نيتاوا نرسقي وان بو نيتاوا تشبو وان ديت بيكا ومجيزكش حضرتي صالح خوست وانقو امي حضرتي صالح بچوك بخيرن و اينان جاگو حضرتي صالح داوا و ايمانا گوجمت كي و اينان جا گوجمت كي امي و اينان جا البر قارش انسانا بچوك بخيرن برا او انسان خدا باور نكن بري خو بدنا بوتيما برا بوتيما دناوان ده خودي قدر و خودي قيمت ببن اما قافي قود لير هنتن خداي تعالى او بدا بشان ده سروي دنياي و ابدا بچوا ويغا تها بحث كر بحكمته وبرحمته لرق بنير هم حكمته هم رحمته لرق جوان رهاتبون تشيبون ناوي حكمة ربي عالمي تيدبون مزنايا حكمة ربي عالمي تيدب شاني ددا دبي الكدر قاوي قد تشو الكدر وقياي خود خوار دبي الويدر يجي دنجي ذكري خدا جيدهات دبي تم ذكري خدا تكر قاوي قو افدبل حتى او دبل ميداني به يكي تيا خدا رد دبو دليل او دبا دبو آيتك
وی دوی مزنای خدا شانی داده. خو اما سوده خدای تعالی جد بشه و دوا آیت که هشکره یعنی آیام بیان لبر و آیت یعنی هم ده آیت که وصای وان خواست وی آیتی بنیره تکاگو شقامه که ربی عالم النابا چاوی ظالم و مشرکا کتبه هر دایم بوی دوی خدا البیرا انسان ابو ها ابنا زوروان دهات وان نتخواست دی جیه کی ده دره کی ده داخل انسان کی ده فکر انسان کی ده هبونا خدا هبه وان نتخواست گو اف ده ببه عینه اف ده ببه تجلیگاه اف ده ببه آیتش انساناره وان دخواست ثم حاشا خداش بی بیر کرنی اما وی ده وی خدا البیرا انسانات آنی وی ده وی صالح حقلی در تخست وان حقا صالح انکار کریا هر دقه هر روزه هر ساعته گو اف ده بسر روی دنیای دگریا احدیتا خدا خالقتیا خدا ملکیتا خدا و قدرتا خدا در تکت میدانی اگر گو خدا نه خالق بونا و چواد ناوا چیا ده بدر خستنا میدانی اگر گو خدا نه خودی قدرت بونا و چواد چیا شبودنه وکرا و افده در کتا دنیای اگر خدا گو نه مالک بوا و چوا ویده سر ملکی خدا و بکریا حوق آب و خوارنی و خوارا اشته افهمی هر کسی گاوی گوی دوی دیدی ده بیراوه اف مسئله که مشرک وی گرانیه هل دگرن او شرکات دلی واده او شرکات سری واده ازنی ناده کی جبر وینات خواستن گذراری بدنه وی دوی نحو جی گوی جا صالح علیه السلام خبر بده و بدستی خواه تشتكي وصا خواست دوی خو تشتكي وصا خواستن کی هر دایم یکی تیا خدا المیدانیه جبر وینا گو ایرو اگر گو دوه آوامت خواه بجا وار گندما مدجید گوتنی مدجید خبردانا مدجید تم دوه هبه دمکی چقا پیش روژه مهره قوتا صالح زیده تر ببه و باوریا صالح زافتر ناو مده بلا ببه ایرو دوه آوامج مستاند و سبه باوریا می پوتاشش مبستینه تازانه بون افروش پیشیاوانایه جبروینا تحمل نکرن جوی دویره و نیتا خرابی الدلی خو خستن گوامی دوی بکش خو اما سودد به هنک دنابابی قومی ده بوش خو اغلبی افانا افگوتن بلاد کرن حتی ایگو ایمان جی آنی بوند به گلک جارا دو چون جارت گوتن وند بینن پشتی وی دوه ده به چه اغرسوزی کتناف ما آوام خلاست که حیوانی ما دترسینت که دبه سببه گو حیوانی ما دترسن برچی دمینن گو سرکلی دو چونو دهاتن گو اغرس دو اف دبه اغرسوزه گو دگوش خو صالح جی اغرسوزه اف دبها گو آنیه جی او جی اغرسوزه دبه سببه گو رزقی ما پیکیم دبه حتی دبه پیشی دو چون اف گوتنی خو جی گو ایمان آنی رجبه گو ایمانا آنا که تبلی هفدو بکن ضعیف بکن عقلیوان تبلی هف بکن جوارت گوتن دبه سورکلی اغلبیت به بحثا نه حباجنابا وی قومیت کن دبی وانا دائما بگه ام دبیجن دبی پروپاگاندا sürekli ev dikirin dinavan mıla da her daim insan لقارشی حضرت صالح و نیارتیا و دوه تجد کرن بگوتنه خواب حال و حرکت خواه چونکه واد زانی بو کتج یعنی زمان حتی نگو اف دوه سکنی به اف معجزه برچع ویوان بو و دبو سبب اگو انسان yani باور بکن ایمان بینن اف جل خوشیانت چونت خواستن گو ملک و سلطناتی وانی دنیای ضراری ببینم ایجاج نها پیدا مثلا دفکرن که امی چاوا امی خوشوی تشتی خلاص بکن ایجا معلومه دنابا قومی واده ولو چقال ایمان جنانی بوم حضرت صالح پشتی وی معجزه دبی گلک جوان د ترسیان گو ضراری بدنه ویده چونکه او تشتا گو واد گو نممکنه خدای تعالی آنی بو وجوده وام بچعبه خودی تبو او ببونه شاهد اجابه جاری د ترسیان جید گو هانی او ایقازا گو حضرت صالح علیه السلام دوا هر جاری گو دوا ضراری ند نویده و عذاب و ذنب که و جاری زانی بنگو ضراری بدنی جوی تشتک وره سریوا یعنی بویجی یقین دکرن د ترسیان جی اجا انسان گو چعبه و طاریب بو زانن گو ملت تمام بینل پشتواب اجا افخوب خرودنین و پیلانا داتی بلی یعنی خدای تعالی باسا وان کساجد آیت دید که د آیت نمل سورسی ده خدای تعالی دبی دوی باجاری ده نه حب هبون
ئەو سەرۆکەی وانابوون سەرۆکەی کی بوون دەبێ ئەو سەرۆکەی وانابوون وان سەرگێ دنیای خراپی دکرد هەبوو دنێ هەف خێستاندن دەرتخستنە مەیدانێ دەبێ ئەو هیچ نە ئالێ قەنجێ بوون ئەو هیچ نەتەرەفتارێ قەنجێ بوون ئیشتە وان کەسا نیەت کردبوو زاتەن وێ دەوێژ مەیدانی ڕاکن و سەر وێ پیلان و پرۆگرامی خۆ دکردن ئەز باوارم بەلکی ئیرۆ ئەم نەگەژنە بەحسایە بکن ئەما هەفتیە کادن ئینشاءالله هەمێ بەحسابان ئینسانی خراب بکن و بوون سەبەبێ هەنداکردنا خۆ و قەومێ خۆ تەمام خۆ ئاسڵدە وەختان ناوا کیژە ملەتی دەژی دنەرن ئاغلبی پێشیوانەی کوفرێ پێشیوانەی خراپیە هەنێک ئینسانن هەنێک ئینسانن ئیجا ئەv ئینسانێ دژی ئەوانە ئاقلێوان تەبلی هەفتووتکن والپای خۆت بن واناکێژگێ شاشتکن ئیجاوەکە تەژی گوتی ئیرۆ وەختێمە هەندێک مایە ئەم دخوازن گۆ بەرنمەیە کە خۆی دیدەژی ئەمبان خۆشک بینە زمان داقەنە گۆ ئەم تەبژێ ئیسفادە بکن چونکە خۆدایەت تعالی هەر دایم ئەف قەومێ بەرێ حیاتاواناکێت قورآانێ دەژمەرە میسال شاندیە و ئەف هەر دایم تەکرار کردە محققی لازمە گۆ ئەم ژخۆرەژێ دەرس و ئیبرە تابستینن ژبەرێکی هەڵقاسی تاریخاواناکێ ڕەبێ عالەمێ ژمەڕە گوتیە و ئانیە بیرامە خدا ژۆڕازی بە ئینشەڵڵا گەری تەماشەوانی مەیهێژە ئیرۆژی بەرنامە مەداوی بوو حتانی هەفتیەکە دیون تە بمینن خەیر و خۆشی و سەلامەتیدا ئەسەلام عەلەیکم وەرەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوه